Kayay bet Jingshai CLF Multi-Purpose Cooperative Society Limited hak lai pautrek nailar acar opsan. Klayo ban penlong iga lempung i kendo lang jong borok kilong kemi ki badan hagi Village Organisation VO bat ki Self Help Group SHG kebala tip kum ka first annual general meeting ha hall jong ka School Saint Francis Higher Secondary School Umbir. Haswa ka jingilang la play pat bai ka yeng office trekam kul shimwai jong ka yai bet Jingshai saulum cluster ka badan nak shnong Umbir bat kebalwan man play pat ba do Raja Brahma u project director ka DRDA Riboy District. Hakani ka sngi lawan minishim mata do Dr. Celestine Lingdo, MLA ko Umsning Constituency Kumukongsan, Uraja Brahma, Project Director DRDA Riboy District Kumusambut Kongsan, Kinong Elam Bahmat ke CLF, ki Village Organisation, ki Head Officer na Umsning CNRD Block, nalor kiwipan. Habakran Kumukongsan, Dr. Celestine, Laong Bak Sarkar India, Lengbak Sarkar Jala, hadin bela penmang i babuan kilat kampenroy, Lengbak skim baper-baper, nadu ke MGNREGA, bat kiwi-kiwi, kelapoi siya kecing perkhat bekerpang na bentak kilong kemi, da kebaong ban kampen kiw syusyu ikari India ki kampenroy, keladai ke puar ban ai bentai kilong kemi ban syim bentalang, haki kam baper-baper, ki bedai bekeroy kepar, bat kebahagamiat, haki emlang salang, Lengbak ki CNRD Block, siya ki CLF, ki VO, bat ki Self Help Group. All the best. Kabaka Sarkar kali, na tu suara mangan joy politics. Kiboy di balai, mentah bat nangis sekemat. Katong jong kano Sarkar kalong. Ban company yo engkot yakinong song. Laganay hari lu, ne hari thor. Mensuara ke Sarkar kapulik jimot. Takaba sengi ki hospital, sengi ki school, ay ka jingika ki briu. Tikatahan mo kalawan rak ka jingbelang. Hakaba ki briu kilala man sumar, yala ka jong ka jingkoy ka jingkiat, kilayo ka jingika kuno baliada ni ki jingpang. Ba kalaya rap yaki banduna ka jinglut bisa hakaba sumarpang. Ka Sarkar ka sina ki surok. Syakishnong i waper. Kenang bagi nong rep gila menempoi di marep jogi sayo. Kaya ka go, lani kaya ka thong kalong. Baka pisa kan ne kampun hapla jogi nong songshnong. Dahabala perkat baro saudong. Kiwan kiskim i waper kebelah sis pasni. Kaya kajimut kalong ban ai bisa syaki long ying long sem. Hadin makilas tadi nadong sedong ya kita kiskim ke baper hakabakut. Sarkar kami ringkat lu bagi Sarkar ngitila baper ki om kaladai kepor hakaba ni day but involved ye kilong mi larangi kuat bakari India jangi kanong kabaroi kompak de na takadaw lekba ki program ki prepare but snow sarong ru kanong matakasni baka CLF hapo umbir yai bet Jingshai CLF kanai kadai dak kasi jauh kata ka jingeki lani ka movement ka ban berkelai lem ya kilong kami ban kampen roy ya kakamai gaji. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya